Mu Rwanda ubutinganyi bukomeje gufata indi ntera mu bari mu nzego zitandukanye cyane cyane mu myidagaduro. Muri iki kiganiro turebera hamwe imva n'imvano ku butinganyi, imyitwarire ikomeje kugonganisha abatuye isi, ibigaragazwa nk'impamvu zitera ubutinganyi, tunibaza ibibazo byibazwa na benshi, ese ubutinganyi bwaba ari indwara? Tubahaye ikaze. Muri iki kiganiro muri kumwe nanjye Mengstone. Icyo nagusaba nuko wakanda handitse subscribe cyangwa se sabone, hasi ukajya uhabwa notification ukaba wamkugerwaho n'amakuru ndetse n'ibiganiro byacu. Nimba ukunze amakuru n'ibiganiro byacu, ushobora kandi kubisangiza inshuti zawe ukanda kuri share, like cyangwa se ugatanga ibitekerezo muri comment. Ubutinganyi cyangwa se kuryamana kw'abahuje ibitsina bukomeje gufata intera mu mico n'imigezi itandukanye hirya no hino ku isi. Bamwe bakabyita kizira, ahandi bakabusobanura nk'ukwishyira ukizana mu mudendezo ushingiye ku mibonano mpuzabitsina. Ukwemera kwa bamwe gutuma babufata nk'ibidasanzwe, nk'uko umuntu yakora imibonano mpuzabitsina n'uwo badahuje igitsina, ahandi bikaba kirazira ku buryo bikezweho aterwa amabuye akaba yanicwa. Ushingiye ku muco gakondo w'Abanyarwanda n'imyemerere y'amadini yemewe akorera hano mu Rwanda, byari bigoye kumva ko naho ubutinganyi bwahagera, ariko minsi ishize humvikanye ibirego by'abana b'abahungu basambanyijwe n'abagabo. Uretse ibyavuzwe, hari n'ibigirwa ibanga kuri iyo ngingo kubera impamvu zitandukanye zirimo n'imyemerere. Amateka agaragaza ko mbere y'ivuka rya Yezu, ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nk'Ubushinwa n'Ubuhinde, Misiri, Ubugereki n'Abaromani byarangwagamo abatinganyi. Mu Bayahudi ho cyari icyaha ku buryo uwabikekwagaho yakurikiranwaga ndetse akaba yanicwa. Bivugwa ko mu myaka 8,000 mbere y'ivuka rya Yezu aribwo abatinganyi ba mbere babayeho, aba bari ku mugabane wa Afurika mu gihugu cya Zimbabwe. Uko iminsi yahise bagiye bagagana no mu bindi bihugu ku migabane itandukanye, kugeza ubu biragoye kuvuga ngo hari igihugu kitagira abatinganyi. Nyuma y'ivuka rya Yesu, impinduramatwara mu iyobokamana yahinduye byinshi n'abayoboke b'amadini batangira kubirwanya, bituma n'imwe mico yabwemera itangira kubufata nk'ikizira. Cyabaye kizira ariko ntibwari gucika, impamvu zituma bubaho zigihari kandi zigenda ziyongera umunsi ku munsi. Bishobora kumvikana nk'ibitangaje kuba umuco yewe n'amategeko y'agace runaka afata ubutinganyi nk'icyaha cyangwa se umuziro, ariko ababukora bakarushaho kwiyongera muri ako gace. Urebye ku mpamvu zishobora gutuma bubaho, wasanga bigoye kwemeza ko hari igihe kizagera ubutinganyi bugacika. Ibigaragazwa n'abahanga mu guhuza imitekerereze n'imyitwarire ku byaba inkomoko y'ubutinganyi birimo ibiterwa n'ubuzima bw'umuntu ku giti cye ndetse n'ibyaterwa n'ubuzima arimo. Ku buzima umuntu arimo, hagaragazwa ko kuba yaba akikijwe n'abo bahuje igitsina bonyine, abagabo cyangwa se abagore gusa, byaba intandaro yo kugira imyitwarire y'ubutinganyi no kubwishoramo. Nubwo ubutinganyi bwabayeho kuva kera mu kinyejana cya 18, byizegwaga ko ababukora baba bafite uburwayi bwo mu mutwe. Byakomeje gufatwa bityo ndetse n'abayobozi b'amadini babigira iturufu mu guhangana nabwo, aho byatekerezwaga ko uwabugaragaweho akwiye gusengerwa no kuganirizwa kugira ngo abucikeho. Habaga nubwo uwagize imyitwarire buganishaho ahawe ibinini nk'abandi barwayi, agahindurirwa imisemburo, akigishwa kwikinisha cyangwa se akajyanwa ahakorerwa uburaya. Ubutinganyi bukomeje kugaragara hirya no hino ku isi, uhereye cyane cyane mu nzego z'abihaye Imana muri Kiliziya Gatolika. Ntibisiba kumvikana mu nkiko zitandukanye, abapadiri bashinjwa gufata abana bato ku ngufu. Usibye mu bihaye Imana, mu magereza atandukanye hirya no hino ku isi bivuga ko harimo abakora ubutinganyi. Reka tugaruke mu Rwanda. Mu myidagaduro hano mu Rwanda, umuntu avuze imyidagaduro yavuga mu muziki, muri sinema, imikino ndetse n'imideri. Usanga iki cyiciro cy'imyidagaduro gifite umubare munini cyane w'abafana cyangwa se ababikurikiranira hafi. Muri iki cyiciro cy'imyidagaduro mu Rwanda kimaze kubonekamo umubare w'abemera ko baryamana bahuje ibitsina mu ruhame. Mu mukino w'amaboko wa basketball mu minsi ishize, kapiteni w'ikipe y'igihugu uyu yitwa Thierry Monayi Henderson, mu minsi ishize yemeye ko agiye gushyingiranwa n'umukobwa mugenzi we. Ubusanzwe uyu mukinnyi aho ikipe twa Phoenix Constanta niyo mu gihugu cya Romania. Iyi nkuru kijya hanze, yemeye ko agiye gushyingiranwa n'uwitwa Amanda Thompson bahuje igitsina. Byatumye bamwe mu bakunzi b'uyu mukino batangira gusaba ko yakamburwa inshingano ze zo kuba kapiteni w'ikipe y'igihugu ya basketball
basketball y'abagore. Tukiri mu mikino muri football cyangwa se umupira w'amaguru mu Rwanda, inkuru yaramutse icaracara mu itangazamakuru bitandukanye ni yuko umutoza w'ikipe y'umupira w'amaguru mu bagabo mu cyiciro cya kabiri ni ikipe yitwa United Stars, uyu yitwa Eric Mushimiyimana. Uyu yaba yamaze guhagarikwa nk'umutoza w'iyi kipe ni nyuma yuko atunzwe agatoki n'abakinnyi be bamushinja ko yaba aryamana n'abo bahuje igitsina. Mu ibaruwa yandikiwe n'ubuyobozi bw'iyi kipe y'umupira w'amaguru iragira iti: nyuma yo kungurana ibitekerezo ku kibazo ukekwaho cy'ubutinganyi kidahesha icyubahiro ikipe nawe ubwawe, bikaba bikomeje guteza umwuka mubi mu ikipe no mu bakinnyi muri rusange, tubaye tuguhagaritse. Naho mu muziki, umuhanzi wa gospel wo mu itorero ryitwa Church of God uyitwa Albert Nabonibo mu mwaka wa 2009 yagiye ku mugaragaro yemeza ko aryamana nabo bahuje igitsina. Si mu muziki gusa kuko no mu banyamideli mu Rwanda hagiye humvikana ko harimo abaryamana bahuje igitsina. Gusa abatuvuzeho aba ni abashirika ubwoba bakemera mu ruhame ko ari abatinganyi, kuko bivuga ko hari undi mubare mwinshi w'abatinya kwigaragaza mu ruhame bitewe n'ingaruka bishobora kubagiraho. Bamwe bakaba bahohoterwa, abandi bakirukanwa ku mirimo bakora. Kugeza ubu ibitekerezo bya benshi birwanya ubutinganyi, ariko ibihugu 29 byo ku migabane itandukanye byarabwemewe mu mategeko, bibumburirwa n'Ubuholande mu mwaka wa 2001, Costa Rica niheruka ahagana mu mwaka wa 2020.